وارا صلاف تماشاوان نجا برس نورالدين دن هذا تایبەتی فێڕەوشە لە ڕۆژهەڵاتە نەڤین هاتیە ڕۆژەوێ تایبەتی وەکو دەبێژنێ بەهار عەرەبی بێگومان لە ڕۆژاوای کوردستانیژی کە لە ئادارا ساڵابووری هەیەنها بەرخۆدانێکی گەلی سووری هەیە لە دژێ ڕژێمە بەشار الەسەد و gelek mesadırên nûçegihanî û çavdêr dibêjin ku peywendiyekî xurt tê pekekê di geldesalatan heye Beşar el Esed da heye û di niha jî da hêzên gerîlayan yên pekekê di nava Rojavayê Kurdistanê de bi azadî digerin û li wir layinekî siyasî heye wek ew dibêjinê peyede ku cêbecêkara ecindaya pekekê ye gelo hûn vê ça held sengîn bêguman rast e ku ev di niha da gerîlayan we bi wê rêja zor wek dibêjin li bajarên Rojavayê Kurdistanê hene HPG heza parastina gelê Kurdistanê û her evî şekli Kurd bi beraber li başûr li bakur li rojhilat Rojava li ser gelê Kurd bêkirinê bi şêwazekî münasib em gelê xwe biparêzin bersivayê li gelek şûna berxwedan HPG çê bû Rojhilatê Kurdistan hêzê rizgariya rojhilat heye ema ku HPG وارد هندري پیوندیات دري بالانسيه داني گریدان داني و her berxwedana ki di çerçeva parastina rewad parastina cihî Rojhilatê Kurdistanê dikin em bu arane li Rojavayê Kurdistan hêzekî bi navê HPG tune û ev riayetekî got bi taybet dewleta Türk demek dirêje dike ji bo berxwedana gelê Kurd di başûrê Rojavayê Kurdistan de reş bike rûbigan dek diayetek wisa nedimeşan li Rojavayê Kurdistan û li Sûriyê hêza leşkeriya got hey heger hebe agahiyê min tune ti malûmatê min ser wê tune ne hebin di çerçeva hêza parastina cewherî de parastina cewherî ji bo gelê Kurd li her derê mafekî xwezaye mafekî hiqûqiye bi peymanê navnetewî û bi UNê hatiye zamanekirin ya seriya esasî ev diayeta ne diayetek rast e ema ku HPG êrişekî rejîma Bişar an jî herhangî hêzekî li ser gelê me Rojava bidin meşandin em ê wê rîşê li hember xwe bibînin û ji bo parastina gelê xwe Rojavayê Kurdistanê em ê textîkê pêwîst û berxwedana pêwîst bidin lêniha hêzê li dayê HPG tune ne hêzê parastina cewherî hene ew milletê Rojavayê Kurdistan xwe bi xwe tevger dike ji bo xwe di şareê de di bajarê xwe de di mehellê xwe de li hember êrîşa nizamê dibe an jî êrîşê din dibe hesabata dibe xwe biparîz hêzê Kusay lê dibêjin ev yek du bibûrîne ti peywendiyê peyekin ha li gel rejîmekî wek rejîma Bişar tune rejîma Bişar li gel Erdogan ittifaqiya Adana imza kir li gor ittifaqiya Adana her heyv carekî mixaberatê Sûrî û mîta Tirka li hev rûdinin li derheqê derbarê peyeka di raporta pêşkêşî hev dû dikin û êrîşa sermed bi diha hevalê me di zindanê Sûriyê de hûn teslîmê Tirka kirin û buhara derbasbûyî de heval ji bo got erkekî bi erkekî taybet derbasî Sûriyê bûn hevalê şoreş hevalê Masîrê li ser hudûdê Sûrî bi hêzê Sûrî hatê şehîd kirin li ser wê esasiya ve diayetekî wê em bi guherîn û veguherînê Sûrî re ne û em bi îrada gelê xwe li Sûriyê ne ema ne müdaxelakî got Erdogan serkêşî jêr dike û tenê rejîmekê bi rejîmekê biguhere faşîstekî faşîstekî tî biguhere em nebûyere em bi guhertinê demokratîk re dibêjin di nada seriya gelê me Rojava re fermin na dibêjin ew rewşanat ke Rojavê taybetî ew têkçûna peywendiyên navbera hikûmeta Tirkiye û hikûmeta Sûriya û bêguman pekekê jî pêştir peywendî hebûm taybetî wî Serdemê Abdullah Öcalan li Sûriyê nîştecê bibû di niha da car din ev peywendiye ser hadine ji ber ku pekekê hêzeke li dijî artişa Tirkiye xebatê dike her wiha li gor hind mesadirên Kurdan jî yani Kurd li Rojavayê Kurdistanê gelek caran çavderên Kurdan jî dibêjin fe'len wicûda pekekê li vir heye heta dibêjin alîkariya serbazî jî ki li Sûriya werdigrin li dijî artişa Tirkiye bikartînin na lişkîne rast e gelê me Rojavayê Kurdistan dirsoziya xwe bi peyekere û birêber ocalar heye
gelek ciwanê Kurd Rojavayê Kurdistan ji salên heştê hetan ha. Yani gumana min 1985 heta niha de ciwanê Kurdî Rojavayê Kurdistanê got tevî nav refê HPG bûne, nav refê girîla hûnê PKK bûne hene. Ez yek ji wan me. û dilsoziya xwe bi her çar perçeyê Kurdistanê ve yani bi şureşa başûrê jî kirî, bi Rojhilatê Kurdistanê jî dikir, Bakurê jî dikir, niha jî dilsoziya gelê Kurd li wê derî heye. PYD û tevdem stratejiya Xweseriya Demokratîk an jî em bêjin paradigma serokap û PKK esas werdigirin ji xwe re. Dibe va ama wekû hebûnekî HPG an jî wekû hebûnekî PKK di başûrê Rojava û di Sûrî de hîne. Evet, müşter got diyayetekî bi taybet Erdoğan û alîgirê wî û İran gelê cara behs dikin ku İran jî ki peywendiyê PKK xwartin bi taybetî alîkariyên serbazî di navbera PKK û di navbera welatê İranê jî heye. Gelo ev ên çawa dişopînin? berî vê bi 11 heyva. Yani di 16 Temmûza 2011 de em dîran ketin şer. û hereke şer kir bi İranê, berxwedan kir yani hûn ber êrişê gol li ser qandîl kirbûn û hûn jî belkî agahdar bûn. Di vî şerî de em wekû HPG ji bo ku em şer bidin segnadin me Hewldan da û êriş li ser wargehê me jî çêbûn. Ser wargehê me jî çêbûn. Divarî şadî me gelek hevalê xwe şehîd da. Hevalê Simko bi min re endamê fermandariya HPG li Behra Reş li Dêrsimê fermandarî kir û endamê konseya HPG kir. Hevalê Kusa bi merû şehîd dalin ber İran. Yani em dîran re dixwazin ku mafê gelê Kurd bi rêbazên aşîtiyane bide. Dixwazin ku gelê li ser gelê Rojavayê Rojhilatê Kurdistanê êrişê xwe û zefta xwe bisekinîne, edama bisekinîne. Her wiha xebatê ku pejak dikî, aliyê siyasî de, aliyê rêxistinî de rêjiyê veke û êrişa li ser pejakê neke, ser gelê me neke. Piştgirêkê wer siyasên demokratîk de Rojhilatê Kurdistanê dibê çareser bikin. Wer nebe Bervacî vê gelek cara İran ji konseptê herêmî û bi taybet wekû itîfaqa Adana navbêna Sûrî û Erdogan de navbên Erdogan û İran jî itîfaq çêbûn. Êrişê gopar İran li ser me kir, ser Qandîlê kir. Beşekî ji konseptekî bi Erdogan re bi Tirkiye re durist kir. Bi berxwedana Qandîl ew êrişa şiatî şikest, ew êrişa İran li ser Başûrê Kurdistan û li ser Qandîlê şikest, itîfaqa û di navbêna Erdogan û di navbêna İran de jî xirabû. Qaîdê sawarîxê NATO anên di Malatyayê danîn di navbêna İran û Erdogan de hinek xirab. û di niha da li Başûrê Kurdistanê bêguman hêzên gerîlan li Başûrê Kurdistanê deverên sinûrî hene. û gelê caran Herêma Kurdistanê jî ki bi vêyekê neraziye ew wesa hesib dike ku hebûna gerîlan di nava Başûrê Kurdistanê de gelê caran hêceta dide layînê beramber bi taybetî hikûmeta Tirkiye gelê cara leşkerkêşiyê bike gelê caran van devera tobaran dike heta niha bi sedan gund bi taybetî li aliyê Zapê li aliyê sinûrê devera Amêdgê û ziha xwe bû gel Tirkiya li aliyê Qandîlê jî kemî divalan dilê rûnijvanan ji ber ku rewşa emnîneya temama û artişa Tirkiya berdewam van deveran bi hêceta hebûna gerîlayên Partiya Kargerên Kurdistanê tobaran dike. Gelo bi dîtnawa wicûda we li vêrê bi taybet di niha da fi'len ev bandoriya xerab heye li ser rewşa başûr? Li gor min ev jî bervacî ye. Di herêmekî ku bi navê herêma parastina medyan binav dikin û ji salên heştê heta niha girîla tê de heye. Coğrafya sinore, coğrafya gunha moku, coğrafya parastina medya binav dikin. Ve coğrafyayı da hezi HPG hen. Li Qandîl hene, li Zapê hene, gelek şûnê din û em moku herêma parastina medya nas dikin hene. Hebûna me, vücuda me di Başûrê Kurdistanê ti cara ji bo gelê Kurdistan li Başûrê herêma Başûrê Kurdistan nebûye tehdît. Ev yek. Em destgirtê gelê Kurd li Başûrê Kurdistan. Ava kirina hikûmeta herêm dibe, ava kirina perleman dibe, ava kirina hikûmetê dibe. Her destgirtiyekê. Ji Kerkûk hetanî Musil, ji Xanixîn heta Diyala, ji Slêmaniyê heta Duhok, heta Zaxû. Em vêna wekû destgirtiyê gelê Kurd tevayî dibînin. Wekû beşekî ji şureşana tewiya Kurdistanê dibînin. û em dizanin ku Duhok bê Diyarbekirê Amed, Mehabat bê Qamişlo nabe. Ev yek.
bervacı ve hebuna peke zamanetek jibo gelime li başvuru Kurdistan. İna gelime başvuru zane. Devlet Türkiye pirev karani. Hemme eri şeyh ve ser başvuru Kurdistan. Atma ekha muslu Kerkuk, petrola muslu Kerkuk. Çavi ekha ve petrolü, çavi ekha dagil kerna coğrafya Kurdistan'ı peke deki hicret deki bahane. Bervacı ve vades girtiyacı. Eguman yani hürmetim ber Xudana ki mezin geli Kurdistan başvuru Kurdistan'ı ki. Halep söz cihan kir, enfal cihan kir, azadi hak kiriye. Ama böyle başka zanı bu ve azadiya ve sipopa ve zamanet ve azadiya. Ve gele caran aliyen siyasiyen yani em voku heza parastin bu zanı bu gan parastina hevlerin. Le gele caran parastina dokin. Gele caran hevlerin. doktime. گل جران لهولی بخواه سرکردات سیاسی کردان لور دبیجه که وجود پکیک لوان دوران لگور یاسین دولتین ها رما کردستان به شکل عراقی سنورین خوانه یعنی پکیک وجود گریلان پکیک لور و لور چیت سنوری دی چالاکین سربازی لدیجی ارتشا ترکیه بکه وگره اوه گل جران بهانه دای ارتشا ترکیه که منبری گوتی سنوران ببازینه هیا ترکیه جی کر وقتا که دزدریجی کر و بسر لبرویه کی بیه که پکیک گریلان پکیک لور هنه و تشتی به عالیه که دنجی تو دبیجی ام هیزه کن بو پارسنا دسکفتیان لباشور کردستانه لگل جران سرکردین کردان لباشور کردستانه هبرو واجی و نارینات او دمیزین و مجاره yani ligurta pek tünebe devlet Türkiye de duracağını ne Kerkuk. Yani بدينا تهون يعني لا بدينا رأيك استاذ بالتقدير قال ما باشري كردستان هذا هبك هذا قال لا شيء كردستاني جسينور بكشينن رجعدن ودولة Türkiye حتى Kerkuk حتى مسلم دادن ديرو كوان بقولي جي 1923 حتى انها دردانا Kerkuk ومسلم قبل نكن هندريخان وهل تجارة فرصات ببينن وداقر بكن بنا يك دو حمد اسكتي قد باشوري كردستان هنا زمان تاريخ هبونا فيها تنا بدولة تحتك بده هجرة هشكرك نجلايا قشتيرة تبيجو نل عراقي جغرافيا عراقي لجغرافيا أفريقيا دسكتي كرداش شباب أنجي هل هبونا دولة كرداش شباب أزي إيش سبب yani berpişare Türk bir de hecara gotine. U beri her tişti baş bir Kurdistan. Bedin hada le başvuru Kurdistan peyvan. Fitne fesadi bir kuynadık. Bu me gel me başvuru Kurdistan berde her tevlaviye der kuydu. Gel me başvuru zanı vena. Em deber Kerkuk dizi berpişarın, deber Duhok dizi berpişarın, deber Hawliye Müslümani dizi berpişarın. Bu gel khoyur bu Paris'in çiz desteme be emen abuki. Bu eve sani em Brezil be guman. Em ber bir yari parlamanı, bir yari hükümete halimin lebeli ev siyasetteki dijmine hem de coğrafya bahra araştırıcı o lugur yasay Türkiye'ci hem hezeki kaçakın vani hem de Diyarbakır'cı hani Ahmediye'ci hani o hem gele coğrafya di rujlat nabin hani jbuve habuna hapege ve habuna pege zaten de cevheri khade بالتا vay yasay تقول من البحر الرجعين لقلق جين دنجينا بس برسام هل لسر باشوري كردستان اما فيجرين لسر هبونا واب تايبتي البحر الرجع لقلق جين دنجين تركيا دن هذا باشوري كردستان بيوندينوين ابوري بيوندين بازرگاني سياسي دقل حكومة تركيا باشن بريار سي نافان دنجي سي دروازن دنجي سنوري بنا فكرن فيريجي كيزا بيشمرگه هي فيريجي كيزا اذا خبراسنه هي بديتناتا كرد لباشوري كردستان جي او هيزو او ارادانين اگه هر جالي ولاتين در دور زرار ببيتدان او جيبو كاربن خب بارزن لا هاول جبو ما كردا بيست هناك خط ما يصور اني خط ما قرمزها وام كرد بحمل اتجاهاته اي خي سياسي لازم يكون خي ايديولوجيك حزبي ده بجدال الديمقراطيه تاعها هي يعني يكرن نقول شيناب قال لك لا اما كيجا حزب سياسي دبت كيجا تياري دبت كيجا بارتي دبت بيست هناك خط قرمزها خط يصورها ما خط يصور نقول من قوى موسى بالنافي كونغرانا توي انجن بالنافي كتيانا توي اساس ولد كلنج بو هم كردا كيف حساسيتي خلاص فاسياسه تاشم يك تبرجي ونديك حزبي تانك
و تپر جواندی پرچاکی لسر حسابی نتوی نبین اویک مثلا باکوری کردستان هر حزب سیاسی کرد قارب حکومت عراق قارب حکومت ایران قارب حکومت سوریه اتفاقی خوی آبوری اتفاقی خوی سیاسی چه اما نسر حسابی باشوری کردستان جی حکومت هریم دبه بگشتی پارتی سیاسی دبه تشكلنا تكليا دلقر حكومة تركيا آزاد ترجع هواي أما هنا خطي قرمزي لازم من هذن الحساسيات ماينة ثابتة وهل دولتك جو سيهو شار وهم ولاتي يكر بيقولنا ثاني قلنا هوا زبو قنانا كي خاب بقرن قد شخصيت كن روبوس كي تينا حفتاين فات قرن قتل دكة هذا شو بيرس اتفاق سيكم أو بيرس حسابي ده اتفاق أبوني برا شكل ما دجوين حتى جو برجوندي باشوري كردستان شو اتفاق سياسي شكل برا شكل أما كانك ناس حسابي كله دەڤەرێ ڤقەتیان باشووری کوردستان ئەو دەڤەرن دنهادا لە ژێر دەسەڵات حکوومەتە ناڤەندی ناگەلەی جاران ڕەوشەوانی ئەمنی تێک دچە بە تایبەتی لە جەلەولا لە خانەقین لە کەرکک لەبان دەڤەران گەلێ جاران داخوازێکیان هێزین پێشمەرگە بچن بۆوان بپارێزن لێ لەوێ داویە لە بەرپرسێن کوردان لە جەلەولا داخواز کرد و گەریلایەن پەکێکێ بچن ئەوان بپارێزنەوە هێزێکی کورد ji ber ku wek awan gotî hêza pêşmergeya got pêwîst bi hewaran ve naçe gelo di biryareka wiha da di biryareka wiha da wek tu dibêjî em hêzekîn li her cihekê kurd teዕdayî lê bêtekirin em biçîn wan biparêzîn di demekê ji de ku wek tu jî dizanî hûn li gorî welatên derdor hîn hêzeke qedexe kirîne bi biryareka vî awayê ku gel dixwazin biçin wan biparêzin pê hîn çi bikin تمشرعياتك ما ينام نتويد بتنا ديا صايدة يعني دي دستورات أما أن زانو جوجل كرد مشرعياتها ما دايمة ناصلة ما دايمة النظام فلسطيني و قلت لنا أقول جلاله هاتي شكل إمرأة هاتي يمكن لكم بانغوازي جبهة من بري دروجان هوالك يجمر بود إذا قادر تبين أما ناخذ هذه نقاش كنا كوري ببري وأم ويبانغوازيا her Kurdaki, li başşuri Kurdistan, li Xanıqîn dibe, li Kerkuk dibe, li her cihekî di coğrafya Kurdistanê de. Ben gavazek ku ji bo alîkariyê çê bibe, em di xizmeta we de. Em hêza xwejigerê Kurdistan digirin û em emrê xwe jî gerê Kurdistan digirin. Yani de dravşek ya da hin berhevin gerilan xwe berhevin. Em vêna bo xwe wek emir dibîn wekû hepek. وأم بنا في وكو بنغوازي بنا بنا في هبجة الزبو حكومة عراقية يعني شو حسابي والسياسي بحكومة هريم رهبل دي شرشفة برلمان عراقي ده والهافرون إن شاء الله سلمك شو مشكلة هم تشكي شهر أبدا صار مشكلة كركوك ده بيقول نقشة رأي هاتن الشيكرين مشكلة عبوري دبن مشكلة تنظيمات دبن إيه بيشمرقات دبن إيه يا سعيد دبن Heviste çerçeve parlamandı yasayı nikaş bugün çaresel. Libeli. Ve nekin o eriş serkurdab. Le grala dibe, le Xanıqîn dibe, le Çemçeman dibe, le Germiyan dibe, le Kerkuk dibe, le Hewlêr dibe, le Duhok dibe, her çi şuna geldi. Le Şengalê dibe. Şey erişeki hükümet Iraq'ı le ser Kurdê başvur bike evvel ser hepe getir. Ev erişinin bermet xwedzanin û em mecbûr parastina gelê xwe li başvurê Kurdistan ve naş xwedzanin. Yani emi tehkik tevist. دنهادا پیش د برسوا پرسکمی دا پیشتر تا بحث خبات گل شورشگر کرد دنهادا ل باکوری کردستان به هزاران کرد زندان دانه و د نوروز ای سال جدا تجربه که هری باشه بو به تبعی کردان به صدان هزار کد نقادان و تا گوت کو وجودا پکی که دنهادا ل بحر راش هيا ولا قيصر جازبارن پیشتر چالکی که پکی که گریلان هبویه بج بلی گلک اهداف کرنا گلک جهندن اف او صد چه دیکن ها صد او چه دیکن لورجی تکتیکا و د واقع نهای ی باکوری کردستان دا و د نوا ترکیه دا مادم له همو جهه کنه او گلجی کاماده او خباتا گل شوراشگری جیم پیش دخن وکو پکی که وکو گریلان پکی که تکتیکا و دن هذا چه دبه نه نه شهر گریلی شوراشگر دنه کی خوان یک شهر گریلای yani bir teknik gerilla hemdem şerri parastın dayna meşandını dedi o Serhildani gel. Serhildan gel bu xabxa li Ahmet li Şırnak li Hewlêr li bugün li Colamergê li
Batman her şunu ki bu erişe devlet artık kısa bir şey bil derkevi şivazin demokratik irada falan zaman bulana. Ne gedin? Şere girila. Şere girila lehember heza leşkeri a devlet artık. Abu eriştike sergeli kur katliam dikişler katliam Roboski. Aynı zaman. Lehember polis yani şırtay devlet artık. Bu erişsel gelip kurdiken, dağır diken, katliam serşi diken, yetkin zindanı. Lehember Aburiyago ve hükümeti artış eser piyade hele. Bunlar bir aburiye. Taybet bu pirsa aburi tagur. Kurdistan naha dixwazin ali aburi ve ali coğrafik de dağır perçem. Yek. Ben dava çektim. Ev ben dav salan yani pişti 10 saldı ve ekoloji Kurdistan hemi xarab. Fazayı xarab. Menak bir değişme bir guhartım. Evet yani ilim dina ispat gibi. Coğrafya dabeştikin jibu gurilla nikarbe hareket. الكويدر تشامك هاي بندابة قدر تندر فراه بالبوتشان يبغى قريلا نقارب حركة. ورمان كردستان ده شوتين. حتى نتني لباكوري كردستان لباشوري كردستان يجي. أبغى أقول لك شنو؟ بالطيران درمان بيولوجي تابش. درمان بيولوجي شيء بلي دارات شوتين بلقي دارات شوتين. جيرد بين ترتر وكو كرماكي كرمي دارية. بالطيران هيك تافيجن لسردارا أودبي وابلا حميد شوت. أو طيران كيش عالية. تركانة. مرمان شيء وكو شركة الهمبرون شركة بيولوجيكا. شركة بيولوجيكا مثلا قريلا دارستان في ذا بينه. دارستان وقت يقول برجي خو هابن شيمبه في ذا. أما وقت يقول برجي تنابن يضايقني. ويواكر ماشيت كوا بلا حما دشوتين. أنا جيب هليكوبتر بي طيارة دشوتين بي نفال بيت شوتين. وقال لك مشروع يدن أبوري بوسا الهدف يودي داغر كنا كردستان. يعني أري جواكي دي كردستان داغر. حتى في مركز يدن تشتي خراب يعني مادي هشتر بلا بك فحوش يدنا كرداد بيش بخينه. وكردي ما يجي دبناوي إسلامي دبناوي يعني بيجن مدرسة إمام خطيب دبناوي جدادي حزب الله دبناوي جدادي خازوان تلقر بك يعني كردستان داري جواكي داري جغرافي داري أبوري هر هلي دت خازن داغر بك اللي شما تنابن بيجومان أم شركة باراستنيدن يعني جوهر تكوشينامه باراستنه ne erişe hember erişe devlet atırdık parastanı ve najmek mugut betektiki girella yani bir kavate küçük hember kavate mazın seriyo esası tecrübe kime 25 sal 26 sal है yani haşte çara hatta na ber خدانا ki çek dari tekrini tecrübe girella diye darbari ber frehçi wiye ligor xwed aliye tektik tiji guharine ve guharine hem وبتايبتي اف وتا قلت اف دروس كنا بندافا وبچو كرنا كردستان تاثير كرين لسر هاتنو چونا جريلان باندوريا کا خراب وسر خزای كردستان حيا و تا قلت زانيريا كهري نوب او ماده بالا فرن تركيا برددن لباشور كردستان خزای پیش دکن گلو لبرانبر وان هینو کو جريلان هپگي وكو هزين پاراسنا گل بالي سربازي پکي و کاروه چالاکینه چه بند کو اف پروژه کو بگومان گلیک چاو درجید بیجن باندورگان یا خرابه اف پروژه بین سکناندن ام دسپیک ده شاردکن و شرکت و کمپانیای گووا کاراتکن نشاردکن شارج وارداتکن اموات خازن داری فکر درامان ده زلال yani eve meşru'a ki eve proje ki dijminatiye hükümet Erdoğan AKP reklam dikiz veri atfazım aburi peşkinin min Kurdistan atfazım yani Kurd refah cam ki var nine ve siyasete gida gitkinne em wana şartkin inakrin em çedikin wan digrin yani wana digrin sonuç tahkikata bu ardıkin şartkin wan sa verdin evcinekrin em makinayı vatşavtin yani bazı kusah برس صوفي برسامه يداويه هرچند بگومان بابت گرمه لجبر کو دمه دس نشان کریه برسامه يداويه ده بدنا هذا تبلیبونا خلکی لکردستان ناف رافین گریلان گلو دچ از دایا و رجوان دچ از تایبتی لسر از تگیشتی تبلیبون باشه تایبت سال 2012
her şarperçi Kurdistan tevli bun heye. Yani em vê pir hoş. Tu dikarî bi rejima destî şankey? İna rakamna saati sal mena girtine ama bizim hatani mahayeki 2011 در 1600 حوالی تولید بود، تولید فکری لابود. این سال رقمی دائما نگرفتن. شش ماه در باس بی دیار دکین گو اب رقم وی در باس بیست. هذا مو بكيف خالد تبلي رزنجري لابون؟ كيف خالد تولید بین. بدل تولید بین، دل سوزی تولید بین، پرورداد بینه. Yani dünyayı da guman ne be? Bir David de müsaade edin azizine kıyamet. Kerem ki ama jid khas ve bejin اللي داوي فرمو. Na رجلات نافين ببر guharine ki dişe. و قال كردستان صار بيستاد فرصتي وصاب دست كتل مثلا شري جهاني كم تشيبو شان سبقوا كردستان كي تشيبو شري جهاني دام تشيبو دو دمي de Kurd نظام بون رخصتنا كردات تنبو سلوكي ام بيزن ريبركي bu قارب bari Kurdistan deni sermile fatune سبرو كردستان من دست ما دویست سالی دو به تایبت دو سالی بو ام جیان دکن فرصت یک تاریخی چی بوده و هر چهارپرچه کردستان ایدی کرد آزاد بود زانستی چی بوده کرد ایدی زاناد بین اراده کی نتوی چی بوده ایدی کرد شری داب خوی نماد کن زوبزو اخانتی ناکن زوبزو جنیارا دجمنار خدمت ناکن و آجوی مهمتر هزای کردای چکدار هیه و رو شهری میجی جبوا وقتنا خريطة سياسي كردستاني مساعدة جبوا به اللي هاد الشيء قال كرد اتفاق من يكفي بطيبتنا هذا باشوري كردستان تستحمل كرد يكفي راستيجي تجربة كي برجع من باشوري كردستان شيء وينا امبيجن مداخلة كي أمريكا سر العراق شيء كردستان امبيجن شانس فدراسيون كي يعني كرد فدراسيون كي شيء بو باش شانس جبوا رجاوي كردستان جي هيلو يعني حمل كرد يالك بور اتفاق من Taybet Erdoğan txazi bu Kurda bile izi bu. Yani Kurdistokatı xinav Kurda de, nav tevdemi u partiyeden de, nav emidin peyede u. Na, her Kurdaki Rojava Kurdistan bera bizanı bu. Her Kurd yak bin ve Suriye nühde, Suriye demokratik de cihi vahabe. Bale. Çi eli şeki müdahale der ve ser Suriye çebe be. Çi guharin ve guharin Suriye nav xwet guhartini çebekin. Mutlaka bu Kurda ve deri destgirti ve çebebin. Kurd ittifak bin, Kurd biyak bin, behezek bin ve karbin rojava bikin. Bimesila televizyon ağacı, disab khiratına vatkin, u gelemeli başvuru Kurdistan Taybet silav tikin. Beraber zanı bin go, abuna hapege zamana tekici bu parasına vaycı. Emri bir hükümeta Irak siyamari kişi şart diken her rast ili şekli usal ser vişuni ve gutiye teka evi habe bina ser mezar dikin. وامت خدمت اگر خود یعنی هر بندوازی کی کنه امت خدمت آل یعنی چه دسته بهات bu parasını اگر کردن بکن سری دیجی باشوری کردستان بله امنت دار یا خودی نبرواتین زمان راستی جی خدمت کی پر جمر کردن زحمتی پر مرکشان دیدم باورن گو آزادی هولیر با آزادی آمدیر بوته بله آزادی هول دهوک با مهابات و اقامش تو بوته بله تماشاوان نجا افوادیتی دیدار که تایبت دگل برئیس نورالدین صوفی فرمانده گشتی هزین پاراسنا گل هپگه کوبال سربازی پارتیا کارگرین کردستان PKK برئیس نورالدین صوفی ام گلک سپاس سپاسیت کنی کتاف در فتادا ام مکوین عرضی بین و دیدارا تایبت دیگر تبکن لسر شپاندن راوشب تایبتی راوشا گریلان PKK و کاروان و اجندا و استراتژی پروژهان ینها و یا دهاتی گلی سپاس سپاس و تلویزیون و هفت بو همه تماشاوان سپاس